Itangazo nimero 002 akarongo kaberamye bav akarongo kaberamye 08 akarongo kaberamye 25 ryo kuwa 18 Kanama 2025 rigenewe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, leta ya Repubulika y'u Rwanda, leta zunze ubumwe za Amerika, leta ya Qatar, imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu HCR, umuryango uharanira uburenganzira imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu HCHR, n'iyindi umuryango uharanira uburenganzira bw'impunzi UNHCR, ibitangazamakuru by'abanyarwanda b'impunzi n'ibitangazamakuru mpuzamahanga mu izina ry'umuryango w'impunzi z'abanyarwanda bari ku isi yose. Twebwe abavugizi babo tubandikiye tubagaragariza impungenge duterwa n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zinyanyagiye ku isi yose, ariko by'umwihariko turibanda ku mpunzi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, mu gihe hari imishyikirano i Doha kandi dushingiye ku masezerano yasinyiwe i Washington tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 hagati ya leta ya RDC na leta y'u Rwanda. Ibyo byose bikaba bishaka kubonera umuti ibibazo bya politiki n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Turasanga biteye agahinda ko ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda baba muri RDC babyiyibagiza nkana. Ibigaragara amasezerano n'imishyikirano bivuga gusa ku mpunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, bakiyibagiza nkana impunzi z'abanyarwanda bari muri RDC. Kuri bamwe impunzi z'abanyarwanda ziba muri RDC zitiranwa babyibeshyeho na FDLR, Force de Libération du Rwanda. Ibi bigatuma impunzi zifatwa nabi, abandi bitiranya impunzi z'abanyarwanda n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa abahutu b'abanyekongo. Ikindi kandi impunzi z'abanyarwanda muri RDC ntabwo zigeze zitabwaho na HCR, ntabwo zibona ubufasha, ntabwo zifite umutekano, mbese ntizinazi ikizitegereje, zikomeje kubaho zibaza ziti ejo nzamera nte. Icyo dusaba, turasaba imiryango itanga ubufasha n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu cyane cyane HCR na HCHR kwita ku kibazo cyihariye cy'impunzi ziri muri RDC, hakitabwaho ibi bikurikira: kwemera ubuhunzi bw'abanyarwanda bari mu RDC no kubaha uburenganzira bwa ngombwa bugenewe impunzi, harimo no kubaha irangamuntu, inzandiko z'inzira, ndetse no kuba bakwimurirwa mu turere cyangwa mu bihugu bifite umutekano, kubemerera uburenganzira bwo gutahuka ku bushake kandi bemye mu gihugu cyabo, no guhagarika gahunda zose zo kubacyura ku ngufu, kubarinda icyabahungabanya cyose, bakarindirwa umutekano ku buryo bugaragara, kubaha ubufasha mu byo bakenye byose bikorwa. Turasaba ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ko yashyira igitutu ku bihugu birebwa n'iki kibazo bigashakira umuti urambye ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bari muri RDC. Turasaba ibitangazamakuru ko byamenyesha isi ibirimo kubera muri RDC ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Turasaba ko habaho inama yahuza RDC, u Rwanda na HCR n'abahagarariye impunzi kugira ngo haganirwe ku ngamba zihutirwa zo gufasha impunzi z'abanyarwanda ziri mu burasirazuba bwa RDC. Umwanzuro: turizera ko muzita kuri iki kibazo cyihutirwa kandi ko muzafata ingamba zo kurengera uburenganzira n'ubusugire bw'ibiremwa muntu ku mpunzi z'abanyarwanda ziri muri iki gihugu cya RDC, kuko zabivukijwe kuva zahagera muri 1994 mwaka w'1994 kugeza ubu. Mu izina ry'umuryango w'impunzi z'abanyarwanda ku isi yose, abavugizi Senga Emmanuel, nimero ya telefone na email yabitanze. Sibarurema Joram, nimero ya telefone na email yabitanze. Murakoze rero, iri tangazo abo rigeraho mwese mugire icyo muri byaza nk'umusaruro wubaka no kurengera impunzi, ndetse nkaba numva muri ya gahunda turimo rwose yaba ari inyunganizi. Murakoze.